ہاں البتہ استقبال محرم ضروری استقبال محرم کیا گو استقبال محرم گو محرم برونٹ تیس کام انجام دین یم ستن تیت کی نفر یم نہ محرمس متعلق زانان آسان کہین تن آشنا گژھان مثلا محرم برونٹ اخ مجلسا برپا کرن یم ستن نفر 10 وچھان یم نہ محرمس متعلق زانان آسان کہین تم گژھان آگاہ کہ محرم ین وول یا ات کن اس پرچم گزاری کران پرچم وغیرہ لاگان پرچم لگیو تاکہ ام ستن تر تمس شخصس فکر یس امہ وتہ کنت پکہ محرمس متعلق زانان آسہ کہین ات پرچمس کن نظر پیس زان نہ کتھان سپدمت یم موجود یہ پرچم لگانا پرچم گزاری الگ استقبال محرم الگ ولی انتظار محرم یہ اوکیجن کہین یت انتظار کرو محرم چھ مناسبت کہین یت انتظار کرو محرم چھ خوشی کہین یت انتظار کرو محرم چھ اخ دہ کہین یت انتظار کرو بلکہ محرم سہ اس سنس وجودس پہ تا قیامت نشانی تھاوان اس سنس وجودس پہ تا قیامت مہر تراوان اس سنس وجودس پہ تا قیامت مہر تراوان کہ حسینی یہ حسینی روزو 10 ریتن برابر نہ کہ اکس دہس کرو انتظار اکس ریتس کرو انتظار ریت مکلی تو حسینیت مکلی نہ